Rubber for near Jadi for ya one so I was some poor. I don't see a coin be and I cry walk Kwawu East. Men see more I will poya mantamuha, one so both for pa. Fisa woman to say one more coin a day. And ya cry and see a ma in Yana do one kakwa anymore. A bin could be ma, one be near Adom TV, et also. Sempoa eye edwabia ewo Kwawu East mensini mu ewo epoye mantam na edwadifo ewo honom no eton mfudie bi te se ebro bayire ene atosode ahodo bebre ya eboa omamu ni nyina nanso ekwan a eton mu ekosa edwani mu no enya de se ewo tibia papa bia mu ahyenkafo ene edwadifo ma bia woni amane boni etwetwe nkomo no akire mu se hyen na de woniama eba edwani mu no ebribia obeka ateche mu san se de kwan no enye ni ntini senti wode adesrede ato aban enimu se omeyi wono mu kwan no ema wono Kasee no omo afrechire ba omo aka ya efre ni mu se ya koso yeso yaka yesra omo se ebre awasempoa abro no yeso nti omo ntwa omo ne hwe to Premtobre se ebre every week bia Kasee na mba no so omo na bi tesan be 2 weeks ne kura ka ni bi tesan mba ni bi nan buye ema obi ate ntene ye problem wana de omo keka ne te driver for na ma omo nya kwan ti se omo se eyeyen de ana se yen so se omo a ti se omo gidi se eyeyen de ana fine se omo de ana omo behwe so na omo nya mai Togbi John Amedofu eye anwonafo hene ewo sempoa na ono so eka to aso se saban ahwe ama meyi kwan no ama wono mu a wono besi kwan no no ma obia emma ekrum ho no eno ane se besi ne kwan no da so ti sa ayi bonka ani bibia ye ankasa ntimi siesie aban bia ba wose beba be ya ma egusu sa ene de nso to ne yi ni asai kwan no moto kura ntimi nko na ka akọ na so dwa wo ha yedi efri nkokọ ni Kumasi ni nkran nyina enwaje ena sika eguadze a woye committee chairperson so edi nsem sei eto aso last year obi free mu woye kwan we ya aso ana this year so nipa miensa na omuna mabu ye free ha na se obi yale na serious ye si emfa ne kokuru mu a wudi ni kwa ebia obeti odi nipa ne be kwa kodu ho no na nipa na free mu especially ema omafa yefu bebre omwatwe omunkola because of ye kwan we ya enti ye kwan nti etimi ma am Robert Sport me betake because of kwan ne nya nti driver ne ntimi nya fast entwemu no mo abetake no mo agigi esika ne nyina